Hey, umeze mute? Nizere ko umeze neza aho muherereye aho ariho hose. Iyi ni Dial Doze. Tugarutse uyu munsi, reka tuvuge kuri zino games z'abakobwa. Bet Power Playoffs iri butangire kuri uyu munsi itariki ya 4 z'ukwezi kwa 10, uyu munsi kwa gatanu. Tugiye kureba bimwe mu biri butume uyu mukino uryoha. Iyi mikino kuko ni imikino irenze ibiri, ndetse n'amadetaye amwe n'amwe yagiye aranga aya ma ekipe uko yagiye ahura. Dutangiriye uko aya ma ekipe yahuye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021. Aya ma ekipe amaze guhura inshuro 13, haba muri competition izo arizo zose bamaze gukina inshuro 13. Hanyuma ekipe ya Reg Women Basketball yatsinzemo imikino 7, ekipe ya APR itsindamo imikino 6. Hanyuma zino Bet Power Playoffs zigiye gutangira kuri uyu munsi ni best of 7 series, akaba ari ku nshuro ya gatatu aya makipe agiye gukina ahuriye ku mikino ya nyuma. Mu nshuro ebyiri bahuye ni mu myaka ibiri ikurikiranaga 2022 na 2023, ndetse mu mwaka wa 2022 Reg Women Basketball niyo yatwaye igikombe itsinze APR. Hanyuma mu mwaka wakurikiyeho muri 2022 Reg Women Basketball yatwaye igikombe itsinze mu mwaka wakurikiyeho muri 2023 APR niyo yatwaye igikombe itsinze Reg, of course. Ikindi kintu ugomba kumenya nuko umutoza wungirije ubu ngubu ariwe Esperance, ni ku nshuro ya 4 agiye kugaragara kuri iyi mikino ya nyuma. Ubwo ni imikino ya playoffs. Mu nshuro 3 ziheruka yari umutoza mukuru wa Reg Women Basketball 2021, 2022, 2023, kandi muri izo nshuro zose yatwayemo ibikombe 2. Uyu mutoza kandi Mukaneza Esperance niwe ufite agahigo ko kuba yaratwaye ibikombe 2 bya shampiyona nk'umutoza wa Reg byikurikiranya 2021, 2022, kandi akabikora nk'umukinnyi mu ekipa atandukanye yakiniye. Urumva yakiniye Ubumwe Women Basketball itakiriho ubu ngubu, niyo Ubumwe mbibutsa ko baje kugira na agreement na Reg, bagira na agreement y'imyaka 3. Imyaka 3 ikaba yararangiye mu minsi ishize, so bakaba baradecidinze yuko Reg iguma kuba ari ekipe yigenga idafatanyije n'Ubumwe anymore. Ubu ngubu Reg ni Reg, nta partnership n'imwe y'Ubumwe bagifitanye ubu ngubu. So twahose twibaza nimba Ubumwe bushobora kuzakora ekipe cyangwa se bizagenda ukunda, ariko uko iminsi ishira tuzagenda tumenya uko ibintu bimeze. By the way, turanifuza no kuzaganira n'umuntu wo mu Bumwe nibidukundira none tukamenya what's going on, iki bateganya kindi, ndetse n'abakunzi ba basketball bakamenya uko ibintu bimeze. Byo twavugaga yatwaye igikombe ari mu Bumwe muri 2013 ndetse na 2014 Etoile ndetse na UR.
2021 Sifa uheruka gusinyira APR ubu ngubu ari gukinira muri APR Women Basketball. We ni ku nshuro ya gatatu agiye gukina iyi mikino ya playoffs mu mateka yiwe. Inshuro ebyiri ziheruka yari ari kumwe yakinaga muri The Hoops ubwo batsindiwe ku mukino wa nyuma wabahuzaga na APR Women Basketball muri 2019, ndetse bongera gutsindwa na Reg Women Basketball muri 2021. Muri izo nshuro zose Sifa yakinnye zino playoffs nta n'imwe yigeze atwara igikombe cya shampiyona. Noneho tugiye kundi mukinnyi witwa Sandra bakunze kwita Dumi, nawe akinira APR Women Basketball. We agiye gukina imikino ya nyuma ya playoffs ku nshuro yiwe ya kane yikurikiranye, 4 in a row. Mu nshuro eshatu ziheruka arizo 2021, 2022, 2023 yatwayemo ibikombe byose. So ubwo afite ni 3 in a row. Inshuro imwe yonyine muri izo nshuro nibwo atatwayemo igikombe. Ni ukuvuga yatwaye igikombe muri 2021, 2022 arongera atwara igikombe, na 2023 yongera atwara igikombe. Ibyo bibiri muri byo ubwo ni 2021, 2022 yabitwaye ari muri Leg Women Basketball. Noneho last season nibwo yatwaye igikombe ari muri APR. Dumi kandi yatangiye gukina muri APR muri 2013, ayivamo nyuma y'imyaka ibiri. Yayivuyemo imyaka ibiri yonyine, 2021, 2022 ayigarukamo mu mwaka ushize muri 2023. Mbibutsa ko iyo myaka yindi ubwo yakinaga muri Reg nabwo yatwayemo ibikombe bibiri. Dumi kandi amaze kugira ibikombe bya shampiyona inshuro 6. Enye muri zo akaba yari kumwe na APR 2015, 2017, 2019 na 2023, ndetse n'izindi nshuro ebyiri of course yari ari muri Reg arizo navuze hejuru, 2021 na 2022. Twagiye ku wundi mukinnyi. Abakinnyi duhisemo kubabwira uyu munsi n'abandi tugenda tubavuga day by day uko zino playoffs ziri kuba. Murabizi ko ingi ni Daily Dose, ni nama episode aba buri munsi, so we still have time kugira twe exploring n'abandi urugendo rwabo by'umwihariko ariko bigaruka kuri zino playoffs. Ko bakinnye, ibikombe batwaye, ama ups and downs bagiye bagira, things like that. Muri Daily Dose tuzajya tugenda tugerageza kubicukumbura no kubitanga. Hanyuma Umugwaneza Charlotte ukina muri APR, we yagiye muri equipe mu 2010 ari muri APR. Amaze gutwara nayo ibikombe 7: 2010, 2011, 2012, 2015, 2017, 2019 na 2023. Ntekereza ko ari nawe mukinnyi ushobora kuba umazemo imyaka myinshi cyane muri iyi shampiyona y'abakobwa by'umwihariko, kandi akaba ashobora kuba ari nawe ufite ibikombe byinshi uko mbitekereza. Aya ma equipe kandi yose afite abatoza bashyashya agiye gukina uyu munsi. Duciyemo gakeya cyane turebye nko ku mutoza wa Lege, Julia Martinez Alman, yavutse mu kwa gatatu mu 1970. Akaturebye kuri CV yiwe ariko by'umwihariko kuri basketball, ni umutekinisiye wa danje muri basketball. Akaba afite yabaye head coach mu 2022 season ya 2022-2023.
Interclub de Rwanda muri Angola, aho yatozaga ekipe yari muri first division y'abagabo. Yabaye kandi professor at coaching classes and the Russia Basketball Federation. Yabaye head coach wa basketball wa Malberg banza ryacyoherezo ndakora muri German Division 1 muri first division yo muri German. Season ya 2019 na 2020 yabaye head coach wa at Campus Promote League Endesa Spanish First Division. Season ya 2018-2019 yabaye head coach wa equipe nationale ya Mozambique. Season ya 2017-2018 yabaye head coach muri ya Campus Promote yo muri Espagne, nabwo yari ari muri first division, so afite CV iremereye cyane by'umwihariko muri basketball. Hanyuma ekipe ya Perio ifite uyu mutoza Martinez, ni umutoza w'umuhanga cyane. Abagerageje kureba zino games za semifinals barabibonye. The more he feels the game, how he feels game, uburyo ama actions, ama reaction abafite ku kibuga bigaragaza inyota abafite yo gutsinda. Uburyo interaction yiwe n'abakinnyi biwe, ni umutoza w'umuhanga, ndetse n'uburyo ategura game ubona ko ari ibintu kabisa amenyereye. Kuri ekipe ya APR ifite umutoza nawe mushyashya, Mushumba Charles, we akaba ari umunyarwanda, nawe yaciye mu ma ekipe atandukanye hano mu Rwanda. Yatoje IPRC Huye, atoza reg basketball y'abagabo, ubu ngubu akaba ari muri APR. Yatoje n'ama ekipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 16, kandi yabaye na assistant coach wa ekipe y'igihugu y'abagabo nkuru senior. Ikindi kintu kandi kuri iyi game ugomba kumenya nuko ama ekipe yose abatoza afite bakinnye finals z'umwaka ushize, ubu bose ni aba assistant coach. Mukaneza Esperance yari umu head coach umwaka ushize wa Rege, ubu ngubu na assistant coach, ndetse na Deo wari head coach umwaka ushize wabaye na head coach ariko bo bose babaye aba head coach muri regular season. Ubu ngubu bose rero ni aba assistant coach ku ma ekipe yombi. Ikindi kandi ugomba kumenya kuri iyi mikino, iyi mikino bibutse kiri butangire kuri uyu munsi. Harabanza b'imikino yo gushaka umwanya wa gatatu, bari bukine Groupe Scolaire Marire iri bukine na Kepler ku isaha saa 2. Hakaba umukino uhuza APR n'ekipe ya Leg, akaba ari game 1. Kantore Sandra na Tetero Odile nibo bakinnyi batwaye ibikombe bya shampiyona mu ma ekipe yombi. Batwaye ibikombe bya shampiyona bari muri APR no muri Reg. Ni ukuvuga Sandra yatwaye igikombe cya shampiyona ari muri Reg, atwara n'ibikombe bya shampiyona ari muri APR. Ndetse na Tetero atwara igikombe cya shampiyona ari muri Reg, atwara n'icya shampiyona ari muri APR. Nibo bakinnyi bafite agahigo k'ibyo bintu kuri uyu mukino. Reka tubagejeje ibyo ngibyo kuri uyu munsi. Ibindi tuzasubira kwa mbere tureba amaresultat uko byagenze n'utundi tuntu twagiye tugaragara muri weekend. Mbibutsa ko ingi ari Del Doze iba kuva ku munsi wo kwa mbere kugera ku munsi wo kwa gatanu.
tubahereza update z'ibintu byaranze umunsi wabanje ndetse n'ibiwenda na bike biri bube mu munsi uri bukurikire, umunsi turi hayimene. Mbibutsa kandi gukurikira imikino y'abakobwa iratangira uyu munsi, undi mukino wa kabiri uzaba ku cyumweru, undi wa gatatu ube ku wa gatatu, undi wa kane ube ku wa gatanu. Ubwo nihaba ngombwa ko hakina umukino wa gatanu uzaba ku cyumweru, nihaba ngombwa ko equipe iba champion izaba champion ku munsi wo kwa gatanu. Ndabashimiye cyane, mbibutsa ko mwakora subscribe mugasharing no content kugira ngo abantu benshi bagereho, hanyuma ibindi tuzajya tugenda tubibagezaho uko Nyagasani adushoboje. See you.